MLA barim jong RilumGaro Esmatur Mominin Jingphetrieh ialade na kajingjay kanat kelbaja RilumGaro. Haka kalai terik uyayong arhajar arpun riau ulalit ban Aiti no ialade hekakti jengki Pulit Nongpoh Nongpoh hak distrik Ribhoi. Laban kedau bahagi benai kebelalet kejeng kanat kebajur kelaki RilumGaro hadien Jingphetrieh iki bam dai gitrai jela ban yakonik election jaka Garo Hills Autonomous District Council. Kabelkeno bau MLA barim uladan keti ban keren persyadat ben riau hadu kejeng ki kebajur kebelaja hak nekatan. Kani kejeng kanat kebelam ru kejeng yak beriau RilumGaro kejeng kange ke internet kejeng penjari ke curfew wat hadu bagi sarkar jela kelah ban penkenriaan no ekatarik ban penlongnya ke election jaka Garo Hills Autonomous District Council. Nah kini kejeng kanat MLA barim Jingphetrieh ialade nadu gini benai bat ulit ban Aiti no ialade bor Pulit Nongpoh. Wala nagaliang gihe Pulit ka distrik Ribhoi kempat yeto halor kejeng Aiti no jong Esmatur Mominin dan kebaong bagajing toket kadang ya ceprang.